Nibyo ni ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turi ku itariki 21 z'ukwezi kwa 12 cyangwa se ukwezi k'Ukuboza umwaka w'ibihumbi na 2025. Mu nyemerero twongere dufate iyi minota cyangwa se dufate uyu mwanya turebe update, turebe se ni biki biri kuvugwa kugeza uyu mugoroba, ni biki birimo birango muri aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Ariko by'umwihariko murabizi yuko ntabatenguha, twerekeza ku butaka bw'uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukabasha kumenya ndetse no gusobanukirwa uko ibintu biba byifashe. Aka kanya rero nkaba ngiye kuba mu by'ukuri nabakurikiranira amakuru ari mu gihugu cya Uganda. Ndaza kunyarukira ku byavuzwe kuri Vira Dushungure, turebe se koko ni ukuri. Turaza kureba hagati y'u Burundi n'umutwe wa 23 rwambikanye, biravuga ko imirwano yaba yasubukuye mu bice bimwe na bimwe, Umurundi ariko ngo akaba akomeje kubyitwaramo neza. Ibise biraza gutanga amahirwe yuko u Burundi bushaka kuba bwahaye FARDC ndetse na wazana motivation kuba bakwigarurira ibice izi nyeshyamba zimanze iminsi zigeramo. Baraka bimeze bite ko turi kumva ko ari kugera abasirikare benshi cyangwa se ingabo nyinshi? Unyemere nabyo nze kubigarukaho, ariko nago nahava ntakubwiye ko igisirikare cy'u Burundi FDNB bamaze gushyira icyo bita defensive measures ku mipaka yose ibahuza na Repubulika Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku bice birangwamo bikagaragara umutwe wa 23 ushinjwa kuba uri gukorana kandi ushyigikiwe n'ingabo z'u Rwanda. Ibyo byose ngiye kuba nabishyirana kuri iyi meza ya Region Info, tube twabigano cyangwa se tubishunguro turebe akantu ku kandi uko byifashe. Ku bantu mutarakanda subscribe cyangwa se sabone, nicyo gihe nako kanya kugira ngo mube mwabikora. Ariko kandi si ibyo gusa mbabwira, share, like, mitwa muri comment ibitekerezo cyangwa se inyunganizi no tubishyira link ikugeza muri groupe yacu ya Songa Mbere, niho uza kuyisanga ukabana na Bosco umutaramu cyane ndetse n'abandi bataramu bose bamaze gukandagiramo ibindi ubundi tukaza tugahurira kuri izi mikoro. Mwiriwe mutariko mu bice muhereyemo mumeze neza, nizere ko mu by'ukuri ibintu byagiye bibagendekera neza kuri iki cyumweru kabisa. Abagiye gusenga, abatabashije kugerayo, abasengeye mu rugo, abasengeye mu mitima, mwese nizere ko byari bimeze neza, ndetse n'abasenze kwa gatanu cyangwa se ku munsi w'ejo kwa gatandatu mu by'ukuri ku isabato. Ubwo namwe reka mbabwire nti rwose amahoro n'imigisha bikomeje kugenda byibana namwe. Nagutinda rero ka turebe aya makuru, tunyarukire mu gihugu cya Uganda turebe uko byifashe. Uganda ni ibiki biri guturukayo, na yahe makuru ari guturuka muri iki gihugu cya Uganda ko ngo ibintu byaba byamaze gufata inira cyangwa se byamaze guhindura isura. Ku kanyamuneza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Felix Tshisekedi ashobora kuba mu by'ukuri arimo ashakirwa ibisubizo kuri iki kibazo afite cy'inyeshyamba z'umutwe wa 23, ariko kandi bikaba byateye urujijo. Kubera iki yaje mu rujijo nuko Perezida Yoweri Kaguta Museveni mu by'ukuri watumije ibigano byiga ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo, ashinjwa kuba nawe ingabo ze ngo zaba ziri rwose kuri ubutaka bw'uburasirazuba bwa Kongo zirimo zihakora zifatanya na 23. Ibyo se bimeze bite? Reka mbanze nyarukire Entebbe mukubite update, ibindi uraza kuba wabimbaza nyuma. Inama idasanzwe yagenewe kurengera umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuri iki cyumweru yabereye mu ngoro y'umukuru w'igihugu Entebbe, iyobowe n'umukuru w'igihugu cya Uganda Perezida Yoweri Kaguta Museveni. Ni inama y'abaminisitiri yibanze ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu karere kose k'ibiyaga bigari. Mu butumwa yashyize ahagaragara kuri iki cyumweru, Perezida Museveni akaba yavuze ko atewe mu by'ukuri ishema no kuba ibi biganiro byitabiriwe ndetse n'ubwitange bukomeye bw'ibihugu byitabiriye mu gufatanya mu gushyiraho amahoro n'ituze birambye. U Rwanda rukaba ruhagarariwe na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Vincent Biruta, mu gihe Repubulika Demokarasi ya Kongo yo ihagarariwe na Floribert Anzurini, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga hano mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari. Iyi nama irimo kuba mu gihe hari umwuka mubi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibihugu rero bikaba mu by'ukuri byohereje ababihagarariye. Angola yari ihagarariwe na Tete Antonio, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, akaba na Minisitiri w'Ubutwererane muri kiriya gihugu cya Angola. Baganiriye rero kuri byinshi, baganiriye ku buryo bwo gushimangira amasezerano yagiye asinwa, baganira uburyo bwo kuzana mu by'ukuri imishinga mishya yo gukemura iki kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo, ndetse n'uburyo ibihugu by'akarere byagira uruhare mu gushaka umuti n'igisubizo kirambye kuri ibibazo bikomeje kuba mu by'ukuri byahangayikisha aka karere, cyangwa se byatuma aka karere ka Afurika y'ibiyaga bigari bose berekeza amaso hano muri leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niyo Yoweri Kaguta Museveni rero ibiganiro bikaba bikomeje hano mu burasirazuba bwa Kongo. Washington ikaba ivuga ko mu by'ukuri
ifite gahunda yo gushyira igitutu kuri bamwe. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio yashyigikiye diplomasi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ya mbere mu kiganiro n'abanyamakuru cyo mu mpera z'umwaka, avuga ku bijyanye n'ubuzima bwa Amerika ndetse n'ibyo Amerika yagizemo uruhare. Yavuze ko amasezerano yasimwe ariko atubahirijwe hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Ubu Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'ukuri ngo zikaba zihabwa ububasha mu gushyira igitutu ku mpande zombi kugira ngo bubahirize aya masezerano. Bwana Marco Rubio ibyo avuze agaragaje ko yaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irashyirwaho igitutu, yaba u Rwanda rurashyirwaho igitutu. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iraza gushyirwaho igitutu gute? Ku mutwe wa FDLR ushinjwa gukorana n'iki gihugu, aho iki gihugu gishinjwa gutera inkunga uyu mutwe. Ibyo u Rwanda ruvuga ko bizakomeza kuba intandaro y'iki kibazo mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaba ikomeje gukora ibyo bikorwa. Ariko kandi nanone kimwe mu ugomba ko wamenya, u Rwanda narwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zikomeje gutangaza ko bagomba guhagarika ibikorwa byo kuba mu by'ukuri bakomeza gutera inkunga umutwe wa 13 ku bijyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ati twasinye amasezerano ku mpande zombi, ntabwo yigeze yubahirizwa, ariko byibuze arahari. Dushobora gusaba ko habaho inshingano ndetse no gushishikariza kubahiriza ibyamaze kumvikanwaho. Bwana Rubio akaba agira ati cyangwa se yongeye gutangaza ati Washington yasabye kandi abagize inteko ishinga amategeko aba Republican ndetse n'abademokrate gutangiza ibiganiro byabo ndetse n'abayobozi barebwa n'iki kibazo bigaragaza ko hari inyungu ku mpande zombi muri iki kibazo. Akantu gato, niba aba Republican ndetse n'abademokrate batangiye gutekereza kuri iyi ngingo, bivuze ngo Amerika hari ibyo iri gutekereza gushyira cyangwa se kongera muri iki kibazo. Kubwizo mpamvu rero niyo mpamvu nyamukuru yabirimo gutuma aba Republican ndetse n'abademokrate nk'abantu basangiye ubutegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bikorwa no ku bindi bibazo, bagomba kubanza guterana bagasuzuma icyakorwa. Ibivugwa n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihuye n'ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze mu gihe cyo kuvugurura inshingano za MONUSCO ku itariki ya 19 mu nama y'umutekano ya Loni, icyo bita United Nations Security Council UNC. Muri icyo gihe uhagarariye Amerika ushinzwe ibibazo bya politiki Jennifer Loketa yasanze umuhate wa M23 kuva mu mujyi wa Uvira udahagije, bityo avuga ko hari ibihugu nk'u Rwanda bikwiye gushyirwaho igitutu kuko bishinjwa gukorana cyangwa se kuba inyuma y'uyu mutwe, nk'uko byavuzwe n'uyu Jennifer Loketa ku itariki 19 z'ukwezi k'Ukuboza, aho mu by'ukuri yabivuze mu cyo bita United Nations Security Council. M23 igomba guhita iva muri Uvira nibura ibirometero 75 kandi kubahiriza inshingano zayo zose nk'uko amasezerano y'ibanze abiteganya. Yabivuze ndetse yamaganye intambwe y'uyu mutwe w'ingabo muri ako gace n'inkunga y'u Rwanda. Ibyo akaba yarabitekereje agaragaza ko binyuranyije n'amasezerano ya Washington. Madame Loketa yongeye kwemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zemeje amasezerano ya Washington n'inzira ya Doha, asaba ko impande zombi zakuba burundu. Anashimangira ko MONUSCO mu rwego rwo gushimangira inyungu zayo ishobora gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ryayo. MONUSCO ikaba yashimangira ishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano ya Washington yo ku itariki 4 ku kwezi k'Ukuboza uyu mwaka w'2025. MONUSCO rero ikaba igomba gusuzuma ko izayubahiriza binyuze muri UN cyangwa se muri Loni. Bivuze ngo amakuru ku bijyanye n'ikibazo tuzagenda tuyamenyeshwa. Rero reka twerekeze mu gihugu cy'u Burundi. HCR hari ibyo yatangaje. Imiterere y'ubutabazi mu Burundi ngo ikomeje kuba mibi cyangwa se bikomeje kuzamba kubera ko abaturage bahungiye muri iki gihugu bahunga intambara umutwe wa 23 wari uhanganyemo n'ihuriro ry'igisirikare cya Leta ya Kongo rigizwe na Wazalendo, FARDC ndetse na FDNB. Abaturage benshi rwose ngo ubwo bahungaga ahangaha bakaba bugarijwe n'ibibazo bigiye bitandukanye. Ubutabazi rero bukaba ari ingorabahizi nyuma y'imirwano yahuje izi mande zombi hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Iyi mirwano yabanjijwe no kwigarura umujyi wa Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo yatumye abaturage benshi bava mu byabo, nubwo inyeshyamba zatangaje ko abavuye mu byabo kugeza uyu munsi bari gusabwa kugaruka. Ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zishyira igitutu kuri uyu mutwe ko ugomba kuba wasubira inyuma, bityo aba baturage bakabasha kugaruka mu by'ukuri bakagaruka inyuma, hanyuma bakongera kugaruka mu byabo. Ikibazo gihangayikishije cyane ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi. Tuve kuri ibyo,
baravuga ko hari intambwe ikomeye yagezweho bitewe n'urujya n'uruza rw'impunzi ndetse n'abasaba ubuhungiro bahunga ihohoterwa ribakorerwa mu burasirazuba bwa Kongo. nk'uko HCR ibivuga, kuva mu ntangiriro z'Ukuboza z'ukwezi kwa 12 abantu barenga 84,000 baturutse muri Kivu y'Amajyepfo bambutse umupaka binjira mu Burundi. Uku kwiyongera gushya kw'impunzi z'abanyekongo n'abasaba ubuhungiro bari mu Burundi ubu kurenga 200,000. Bavuye ku 84 bava ku 30 ubageze ku 200,000. Ati abantu ibihumbi n'ibihumbi barambuka umupaka buri munsi n'amaguru cyangwa mu bwato berekeza baretse umutungo wabo cyangwa se imitungo yabo naho batuye kubera ikibazo gikomeye cy'ubutabazi. Turasaba ubufasha mpuzamahanga bwihuse. Abagore, abana nibo bagizweho ingaruka cyane. Bagera aho bananiwe, bagera bati iyi raporo cyangwa se cyo HCR yavuze ngo aho bari guhungira bahagera bananiwe ku buryo bukomeye cyane, bafite ibikomere, hari abakomeretse ku mibiri yabo yaba ndetse no mu mitwe. Abandi bati hari abagore batwite, hari abana bakiri batoya bamaze iminsi babyawe. Ati byose ni ikibazo kireba HCR. Ati kubwizo mpamvu bitewe n'uko HCR ifite ubushobozi buke bwo kwita kuri iki kibazo, dukeneye inkunga mpuzamahanga. Mu Burundi ibigo by'ubwikorezi n'imiturire iciriritse byuzuyemo abantu benshi, bimwe bigera hafi kuri 200, aho ibintu byagezaho bigera kuri 200%. Urumva ko ibintu biba byamaze kurenga igipimo. Ubushobozi bwabyo bwamaze kuba mu by'ukuri bwarengo, bigatuma imiryango amagana iri mu mibereho mibi cyane, ibura ry'amazi meza ndetse n'ibikoresho by'isuku byongera cyane ibyago byo kurwanya indwara zishobora guhitana ubuzima bw'abantu, harimo nka kolera, smallpox. Ibi byose HCR ikavuga ko nihatagira igikorwa biza kwibasira aba baturage kandi nabyo biza kuba indi ntambara nk'izindi zose. HCR ishimangira ko hakenewe cyane ibikoresho byihutirwa byo kubakira, hakenewe gushyirwaho imisarani cyangwa se ubwiherero, hakenewe amazi, ibiryo n'imiti kugira ngo abaturage bakomeje guhura n'ibibazo babone ubutabazi. Ibyago nk'ibi ngibi bishobora kugwira abaturage. HCR iteguza ko nibiramuka birenze urugero cyangwa se nibiramuka mu by'ukuri hatabaye ko byitabwaho bizagira ingaruka zikomeye cyane kuko bizaba byamaze kugera ku rundi rwego. Kwera igitutu guverinoma y'u Burundi yashyizeho ahantu hashya ho kwakirira abantu aho bita Ibweru. Aka ni agace u Burundi bwashyizeho karimo kwakirirwamo abantu muri Burasirazuba ya Ruyigi, Buhumuza, kugira ngo bagabanye ubucucike bw'impunzi zari zarageze ahanga. Kugeza ubu impunzi zigera kuri 21 zimaze kwimurirwa muri iki gice, ariko imibereho yaho iracyagoye kubera kubura amahema ahagije kugira ngo abaturage babe babona aho begeka umusaya. Imiryango myinshi iracyarara hanze ndetse yibasiwe mu by'ukuri n'ubushyuhe, ubukonje no mu masaha y'ijoro. Ibi byose bikongerwa n'imvura idahwema kugwa iyo yaguye nk'uko bitangazwa na HCR. Tereko mubizi ko turi mu bihe by'imvura. Ku rundi ruhande rw'umupaka muri Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, urugomo rukomeje kwiyongera. Ibitero bya drone ndetse n'ibisasu byateje abantu barenga 500 guhunga amazu yabo. Ibitero bya drone birumvikana umunsi ku wundi. Urugomo rurahari, ubusahuzi. Ubwo turavuga ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tuvuye ku gihande cy'abaturage bahungiye mu Burundi, bigatuma abantu barenga 500 bamaze guhunga, hari abahungiye imbere mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Benshi bagiye bava mu byabo inshuro nyinshi, bahungira mu mashuri. Ubu ngubu niyo yakozwemo amacumbi yuzuyemo abantu benshi, mu gihe abandi mu by'ukuri bagiye aho bagiye bahunga bigaragara ko bafashwe n'indwara zirimo kolera. HCR nk'uko ibivuga, umutekano muke ukomeje kuba mu by'ukuri wagaragara mu duce tugiye dutandukanye. Ibikorwa by'ubutabazi bikomeje kuba ibibazo, ubufasha ntabwo buhagije, aho bigaragara ishami ry'umuryango w'abibumbye n'abafatanyabikorwa baryo bakomeje ibikorwa byabo byo kurinda ndetse no gufasha mu buzima busanzwe. Uku kugabanuka kw'imibereho ndetse n'ubutabazi kuje mu gihe habayeho itangazo nk'uko byatangajwe na Kinshasa ryo kuva mu mujyi wa Uvira ko 23 yigeze bikora, ndetse bigakomeza gutuma imirwano irushaho kugaragara mu bice bigiye bitandukanye n'abahunga bakaba benshi. Abayobozi ba Kongo muri itangazo rigamije ahanini kuyobya ibitekerezo nk'uko babivuga, ngo ryatumye mu by'ukuri igitutu cyashyirwaga kuri izi nyeshyamba cyashoboraga gutuma ibibazo bihagarara kigabanyuka, bityo bagasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse imiryango itandukanye
kongera guterera akajisho, bakongera kureba mu burasirazuba bwa Kongo, bakareba ndetse n'ahandi, bakabona ko ikibazo gihari, bityo bakareka kwirengagiza kuko birimo biratuma ubuzima bwa benshi bujya mu kaga cyangwa se buhura n'ibibazo. Ibyo bikaba biri gukurikira ibibazo by'impunzi, abavuye mu byabo nyine, yaba ab'imbere mu gihugu, yaba abo hanze y'igihugu. Mu by'ukuri ibi rero bikaba bigaragara ko bishobora kuzakomeza kurushaho gutuma abaturage baho mu mibereho mibi, ndetse hagasabwa ingamba zishoboka, yaba iza guverinoma ndetse n'imiryango igiye itandukanye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zikaba zivuga ko zifite icyizere ko mu gukorana, mu makuru baheruka gutangaza nk'uko byavuzwe na Jennifer Loketa, mu gukorana na MONUSCO, dore ko yamaze no kongererwa igihe kingana n'umwaka, bizeye neza ko ibibazo bizakemuka muri mwaka wose. Muri iyi nyongera ya manda y'umwaka wose, MONUSCO ubutumwa bwa Loni bwo kubungabunga no kugarura amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwongerewe. Hitezwe ko mu by'ukuri hazabonekamo igisubizo kizasiga ibibazo byibuze bibonewe igisubizo, abaturage baragarutse mu byabo, abantu bagera ku bihumbi rwose bahunze, ndetse kandi ubuzima bwaragarutse. Ariko kandi nanone ibi bigateza impungenge no kwibaza cyane, kubera yuko kugeza uyu munsi nubwo mva bimeze gutyo, ibice bigiye bitandukanye biracyumvikanamo amasasu. Naho kandi inyeshyamba zo mu mutwe wa 23 zikaba zivugwa mu duce turimo Matombora, ndetse bikavuga ko aho bita Ibaraka kugeza kuri ubu ngubu hari kongererwa ingabo ku ruhande cyangwa se kuri kote FARDC. Ibi bishaka kongera gutuma habaho imirwano, kuko uruhande rwa FARDC narwo rwemeza rudashidikanya ruvuga ko ruzi neza ko umutwe wa 23 utigeze uva muri Uvira, ngo n'itsinda ryasohotse ritigeze risohoka muri mujyi, ahubwo ryagiye hafi mu nkengero zawo. Ibi rero bikongera kugaragaza ko mu minsi iri imbere dushobora kongera kubona imirwano, bitaba n'ibyo ngibyo dushobora kongera kumva igitutu gikomeye cyane mu by'ukuri cy'urugamba rushobora kuba rwakura aha muri ibi bice. Nkavuga ni rero ni kama mbaye cyangwa se ibintu biracyarushaho kugenda bikomera, ibintu biracyarushaho kugenda bifata indi ntera, mu gihe byari byitezwe ko iyi minsi ishobora kugera mu by'ukuri ibibazo bisa nkaho byakemutse. Turi mu mpera z'umwaka w'2025, ni urugamba rwatangiye aho navuga ko ari mu mpera z'umwaka w'2021, kugeza uyu munsi urugamba rukaba rugikomeje. Iyi mirwano rero mu by'ukuri bikaba bivugwa ko abagize itsinda ry'umutwe wa 23 bakomeje kongererwa imbaraga, ndetse kandi intego ya M23 ngo akaba ari ukwerekeza hehe, aho bita muri ho Katanga, kimwe mu bice bifatwa nk'ibice by'inkingi ya mwamba ku iterambere rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ngo bishobora kuba mu by'ukuri hari ubwoba ko mu gihe M23 yabiteye intambwe ikerekeza muri ho Katanga, bishobora kuba intambara yeruye y'akarere, ibihugu bishaka kwivangamo birimo Uburundi, u Rwanda, ndetse hajya hagaragazwa ubwoba mu kwirinda ko iki kintu cyabaho, nk'uko byagiye bigaragara mu magambo yagiye atangazwa mu bitangazamakuru n'abayobozi. Mu by'ukuri ibi byose rero bigatekerezwaho, ariko u Rwanda narwo rukaba rukomeje kugenda ruvuga ko igikwiye gukorwa ahubwo mu by'ukuri ari ugusenya FDLR. Reka turebe ibyo u Rwanda rwavuze. U Rwanda rwasabye ko ibiganiro hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ihuriro ry'umutwe wa 23 byasubukurwa vuba, ndetse rugaragaza ko igisubizo kirambye ku mutekano muke mu karere kizashingira ku isenwa ry'umutwe w'iterabwoba FDLR. Byagarutsweho na Minisitiri w'Umutekano w'imbere mu gihugu Dr Vincent Biruta ubwo yitabiraga inama idasanzwe yatumijwe na Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, twanagarutseho mu gutangira amakuru igamije kwiga ndetse no kuganira ku kibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Minisitiri Biruta yavuze ko iyi nama ibaye mu gihe gikomeye cyane kandi igaragaza inshingano rusange dufite zo gukorera hamwe mu gushaka amahoro arambye n'umutekano uhamye mu karere kacu. Ati u Rwanda rwemera ko amasezerano ya Doha n'aya Washington yubakiye ku zindi gahunda zabanje zashyizweho binyuze mu muryango w'ibihugu byo muri Afurika y'Uburasirazuba EAC n'umuryango wa SADC, arizo nzira zitanga icyizere kandi zizewe kurusha izindi zo kugera ku mahoro arambye, umutekano n'iterambere mu karere, kuko zirebera hamwe ibibazo by'imbere mu gihugu n'ibyo mu karere. Uyanashimangira ko u Rwanda rukomeje kwiyemeza gushyira mu bikorwa inshingano zarwo zose, kandi rugahamagara abafatanyabikorwa bose kubahiriza ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano yose yamaze gusinywa. Ati ni muri urwo rwego u Rwanda rurasaba ko gahunda y'ibiganiro bya Doha
yasubukurwa vuba kugira ngo hasozwe imirongo ngenderwaho isigaye. Ndashaka gushimangira ko hakwiye gushyirwa hamwe imbaraga zose mu gushyira mu bikorwa uburyo n'inzego zasizweho aho gushyiraho izindi nshya, kuko byatanga icyuho ku bashobora kuyobya inzira ndetse no gutesha agaciro ibyumvikanyeho. Ubunararibonye bugaragara ko gucamo ibice ndetse no gushyiraho inzira nshya bitanze ishyirwa mu bikorwa kandi bigahungabanya intambwe imaze guterwa. Yavuze ko ibibazo biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no mu karere muri rusange bigomba gukemurwa mu buryo bwuzuye hibandwa ku mpamvu nyamukuru zabyo aho kwifashisha inzira zitoranya cyangwa zidakemura ikibazo mu mizi. Ati guhora ikibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kigirwa icy'abandi ntibizakemura amakimbirane, ahubwo bikomeza gutinza ibisubizo bitewe n'uko ibyemezo byafashwe bidashyirwa mu bikorwa uko bikwiye. Icy'ingenzi gisabwa ni ubushake bwa politike n'ubwitange nyabwo bwo gushyira mu bikorwa ibyumvikanyweho. Yongeye kwibutsa ko ikibazo gikomeye ku Rwanda kidashobora kwirengagizwa ari ugukomeza kubaho n'ibikorwa by'umutwe w'iterabwoba FDLR ugizwe n'abakoze jenoside kandi ushyigikirwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ati u Rwanda rurasubiramo ko hakenewe byihutirwa kwamburwa intwaro uyu mutwe mubi nk'uko biteganywa n'icyo bita CANOPS. Yemeje ko kutita kuri iki kibazo bigabanya icyizere kandi bigakomeza guteza ikibazo gikomeye ku mutekano w'akarere. Yashimangiye ko ibibazo bihari uyu munsi ari ingaruka zo kudashyira mu bikorwa ibyemeranyijweho, by'umwihariko kutubahiriza agahenge. Asaba ko impande zombi zikwiye kubyubahiriza. Yasabye umuryango mpuzamahanga guharanira ubutabera n'ubwuzuzanye, kubaza impande zose inshingano zo kubahiriza ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano zasinye. Yongeye kwibutsa ko mu batumiwe muri iyo nama harimo abagamije guhangana n'ibibazo by'akarere nk'imitwe y'iterabwoba, ariko hakaba n'abashobora gufasha imitwe yitwaje intwaro nka FDLR, bityo ko nabyo bikwiye kwitabwaho. Minisitiri Dr Vincent Biruta yibukije ko ku ruhande rw'u Rwanda rubona nta mpamvu yo gushyiraho izindi gahunda nshya, ahubwo hakwiye kubahirizwa ndetse no gushyira mu bikorwa iby'amasezerano ya Washington na Doha, kuko ibibazo bigomba gukemurwa haherewe mu mizi. U Rwanda rwongeye kugaragaza ko rwiteguye kandi rwemeje gukomeza gutanga umusanzu warwo, ruhamagarira impande zose bireba kubahiriza ndetse no gushyira mu bikorwa amasezerano yashyizweho umukono mu nyungu z'amahoro arambye ndetse n'umutekano mu karere. Ibyo bikaba byatangajwe na Vincent Biruta cyangwa se Vincent Biruta wari uhagarariye u Rwanda mu nama yari yateraniye mu gihugu cya Uganda.